What's today? Hey, but what is your uncle or mine? Why? Friday no power. Now me sure is now better I then 5G. Okay. Anyway, Doctor Betrasi, I know about watching and one. I'm young Casano. Hello. Hello, Tofi. Good evening, sir. Good evening, Bemana. Now, what is your name? Radiadmo, Mira. Tofi, my flower. Oh, the Yamia Sissamin now, Tofi. Oh, since so for me. And you know who say, Fra, Papa. Now, we need. Let me come to notion of my wife. The man make on a midrak, my abbey. Now, but my young boy will be 25 to 26 will be put to have a ball. Why should I walk from and run a park? Kid, you may be by me, Jimmy. You may be a Mitia Branchia from one walking fat. Mamma Rock, Afra. You will be uncommercial send them. She. Dinamisha, what? Mate. We showed you a power and walk. Somba. Mate. Medasi akwasino yentono kwao odi akwasia bibi di wachi me ba cho odi ni ba be a friend phone na twa to me from phone there now for place la me first week na ni so okay master Friday master sound my next week abjafo aye akasima num na ye de kase ebo no ebrel akosia mami ntie we na ye nsori so na time no aso anisa na obi bia da wotie enfo ne adehua de sanse sebi onye sebi aye wura no sikanti ene ma na betena ha na emom sane ye be ya wa abonten ubehua bibi pa ade afiri muntia asase ne nsemo ano wo kanyina no eda de pefeche no wo ye adwuma all right nanso wo di sikachi ena ama nneba bia nani kwa sanke wokọ okokodruye obi bia da sikani bre ewo wakwan bebrebe no ya hweye sanse ebia ene owura na anya ne tie didi mu o ebia no wachina no na wo anya wutie ne dim na wo de wo de tina nanom wonse do enti emfanya de hwea de pa yensese abrabo na numa nko yi mate kwame tobi tell na sorry so na de meka ne say unu say se yenu ye bi konso hwe bi mu a ya na eyi binum say ene wa manani ana ho bra ade bi wo ho a entu wonti eye wo se nipa na manani ana ho but e bia wona e bia nketo wa nke bia nka wo kra wo de e bi kra nko owu enti ye hye ni nkran ye kire ne say de wakomu no enye na wie ya no no na bibi papa bi ye dai o ho mana tofi the lances ne de wo be kwa akwaje mate me da no bia wo be kwa akwaje kai score de be ko nyina ye de account oh fantastic na e bia no bi adum no wo nya ka ne bia ye dai atwi kwame me da se minister tell am say me ma hu say brena so me ra huye because enra me frɛ owura na license no no yeah na krom ha yenim e car ye bo na de license na 300 Ghana cedis nti just me pa owura na che okra say wo de ani de say eyemra one na ye hye tu de nko ho de kra de nko ho one say no answer for this guy no be je wa de kwe because obi ai hot to bra the best ye team for the for say ade bia wo dwene ho say contemporary ntem bia abaye no wani me ba ho so na de wa copy ba bia wo mpe okay producer no ten nka no bema papa yes sorry so afutu obe na awode ma taxi drivers ne car omom de car kokoro no bo taw afutu amere o menu ya taxi drivers ne se wiasim o soro na obe ya adwuma ya me onim de obenya okay e mo anim bere bibia wo kwa wan siri kwa na benya ba fia ya ode cause o ko pepere ho a e bia na me ja ma betena ya kasa bia na ode wan ti ma betena kasa ntino afutu amere bo so bia nya hweye okay na ode o ya adwuma bia o ye bia wan nko okay Mate abusia for 0598 559 802 0598 559 802 me pacho edin be batara one media kakra bi awo no fa send ya branti nyankopon ya adoma ochena Wednesday yibi hia na menim so bra no 9 abo me pacho medin edit of yakwa makrao